Sanibonani Maswati egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Uyanivusela umprofeti welive leMaswati, umprofeti Zoe. Umprofeti lokhuluma akhulume lesive sonke seMaswati. Now bazalwane sitawukhuluma inkulumo letinzathu lapha ngephasi kwesihloko lakho nasithi ningagovuki ngengwenyama ninele ndlela esandleni. Now sitawubuka ligama legovuka nengwenyama, sibuke ligama lekuthwesana ngemacala bese sithi inkosi kayicedwa. Nade ndodinzathu asiqale singene nje indzabeni singachithi isikhathi. Kunanaba ke bantu labadlela esandleni sengwenyama. Labantu laba baye bese bacama ukuthi ingwenyama sengeyabo, bona sebangcono kakhulu engwenyameni. Lesive sonke sesi useless, asekho umcoka. Listen to me. Ingwenyama yethu sonke, ingwenyama yawo wonke eMaswati. EMaswati lakholwa kweMaswati langakholwa. EMaswati labathakathi, EMaswati langemajabhani, EMaswati la iphikisako ingwenyama, EMaswati la ithanza. EMaswati lenda noma ngabe yini yingcina uliswati, inkosi yinkosi yakho futhi ubhekekile ukuthi nawe uzuze ngenkosi, futhi inkosi ifanele ukuthi ukuthanze njengabo bonke abantu ngoba inkosi phela bekunene yethu sonke ifanele isithanze sonke, kude lomuhle kude lomubi enkosini. Now kunalaba ke labadlela esandleni sengwenyama lele babe sebacabanga ukuthi bona sebangcono kakhulu njengebantu abenkosi, mhlambe nanaba lababekwe emabandleni thite kuthiwe labanye balibandla lelibukete emncele, siyathi ukuthi abendi lutho abanamsebenzi bahola mahala, nabo ke badlela esandleni sengwenyama. Labanye babitwa ngithiwa licoco, nabo labo kuthiwa beluleka ingwenyama. Manyendi nje labantu labangemabandlana, yonke nje lawo mabandlana lawo engwenyama abasuthi bona ngoba badlela esandleni sengwenyama baphakelwa ingwenyama bese sebenta ngathi ingwenyama yabo bodwa. Sonke singeMaswati kufanele kudla ngengwenyama. Kuthi ke sidla kanjani thine lesite lelo thuba lekuthi siyawuphakelwa ingwenyama? Kufanele sithi tholele indlela tethu tehlukene ke. Labanye badla embili, labanye badla emuva, labanye badla eceleni, labanye badla phasi, labanye bayawudla etulu. Kuya ngekuthi wena uthena ubuka wathi ngingadlaphi ngale ngwenyama. Ingakho sitawuva ukuthi sitawubona lomunye uve ukuthi unokhe bantu imali egameni lengwenyama. Ngekubuka ngeshalo ayi sitawuthi ubanokhile but bekasebenzisa lithuba lalitholako naye ukuthi adle ngale ngwenyama. Kuyavakala ngoba sonke sifanele sidle ngengwenyama. Lomunye asuke ke ayithuke ingwenyama ayibhale kabi, ayinyembenye kuthi laba labathanza lamanga akhe labathanza lokubhala kwakhe kabi ngale ngwenyama bajabule bampha imali. Sewudlile naye ngale ngwenyama phela. Anti vela ngeke sonke sithi sitawudle esandleni sengwenyama. Sifanele sitholele indlela tethu tekudla. So abangagovuki ke laba bona banelithuba lekudlela esandleni bese sebayavimba. Wonke umuntu uvumelekile kusesitibeni lapha kule ngwenyama. Kuya ngekuthi wena uqhamukaphi, tonke indlela tiya ingwenyameni. Kuyavakala. Now lokho ke sekunika leli giya lesibili lelithi akumeke lokuthwesana emaqala. Tinkantolo asetiphole nje, maphoyisa asekeme nalaba labadlela esandleni asebeme kubopha abantu bambophele ukuthi sewukhulume kabi ngengwenyama, sewuhlambalatile ingwenyama, ngoba sesishilo sathi naloyo ufuna kuyawuvambula lapha esitibeni atholela ngakudla ngoba sitiba ingwenyama phela ifana nesitiba bekunene. Lomunye utane eligabha lelikhulu, lomunye utane elifosholo, lomunye utane elibhayibheli, lomunye utane nesitulutulu, lomunye utane noma ngayini. Sonke sitawumbumbutisa sikhe la ngwenyameni ngoba ingwenyama ililanga ke uyalotha uphume uhlale ebaleni likushise, uyalotha futhi usendlini, uyalotha futhi usemthundini. Kuya ngekuthi wena ulifuna kanjani ke leli langa, kodwa egcineni sonke sifanele kulotha leli langa. Ingakho kuthiwa Mswati lilanga lethu. So ngisholo lo ukuthi akeme ke macala. Uma ubona nje umuntu noma naba bema newspaper, naba bema online newspaper babhala kabi, ngidawusonisa igama lethi kuthiwa babhala kabi ngengwenyama, bayihlambalada vele babhala kabi. Mswati sewende ukuthi, Mswati sewende ukuthi, Mswati vele
unjena Mswati vele sowuwende lokho akunenzaba lokho yindlela nabo lese bayitholile yekudla ngale ngwenyama angithina sebabhalele indzaba tabo kukhwala abantu abanika imali so leyo mali leyo is equally important njengayalaba labayithola direct esandleni saMswati engwenyameni so akumeke lokuboshwana ngoba sonke sifanele kuphila ngale ngwenyama uyavakala lokhu ke sekunika ligaba lesigaba sesithathu lesithi inkosi kayicedwa siswati sithi inkosi kayicedwa ingako na ubonga inkosi lomnye utawuthi Mswati uphi nangu emagumeni abonyoko ngoba Mswati uqhamele enkomeni waqhamela nakumuntu lomnye athi heheni mbo Mswati mgezeni izandla nezinyawo ngoba uhamba emalibeni abathakathi abomkhize nabomabhoko lomnye aqhamuke athi angisena kuya kabo Mswati ngoba kabo Mswati akusavalwa ngemivalo kuvalwa ngemakhanze emadvodza lomunye aqhamuke athi yingongoni yemdlonga lelivuse kwathiwa bamagagula kajokolwako bayibahlahla bunhlanhla kwathiwa bakaGamane bakamnisi nanginamanje lo umangele wena waphakathi solo yindlela yekubonga inkosi alomnye aqhamuke athi inyoni kaMabizwa Sabele eyabhula amanzi khona ingenazi impiko athi lomnye inhlitiyo lemhlophe ngekwehlule emanga emadodza lomnye athi luphondvo lwengongoni isicopholoti solo kubongwa lenkosi nalolo tawuqhamuka athi yi-detector Mswati lijabhane Mswati lisonza akunenzaba solo kubongwa lenkosi ngoba inkosi kayicedwa so akunanzaba ukuthi umuntu ubhaleni ukhulumani abayekelwe labantu laba egcineni inkosi kayicedwa kude indvo lenhle enkosini kude nendvo lembi kude tibongelelo letihle kude netibongelelo letimbi kuya ngekuthi wena umephi nalenkosi uyibona injani wena lo mengale utayibona ingilokhu nalona lo mengale naye utayibona ingilokhu sonke sibonga lenkosi ngako ke ngite uthi ake kusetime tinkantolo ake sekume kuboshwana asekume kuthwesana emacala asekeme emaphoyisa asebeme kugovuka nengwenyama labo labadlela esandleni sengwenyama asekume nje kuthwesana emacala ngoba inkosi kayicedwa ngoba sonke sibengwenyama sonke sifanele ukuthola indlela ukuthi sidla njani ngale ngwenyama inkosi yemswabusela lamavi lakhulunywa ngumprofethi welive prophet Zoe inkosi ibusise